Kaziranga kohora along Indian Sirkep Kajurong Hangpi upon Karbi and Thomas Council pen Karchoa site kedeng. Karbi and Additional Chief Medical and Health Site and Family Welfare Chokomar Chito John Kepler Dom Hakilongli Kahilo Kacharlio Somar Hem Kachabang Nang BJP pen Kacharia Sorkar atum hormu hortar dorkapasu Kebla pen UCC aput hakar bianglong Mohila Congress lapen Youth Congress atum pen ke kham khia sai kedeng Kardom Karbrantam than bang nili sami Monica Milikpi no bertang ton pen arjitha Kaziranga Kora along Matijong ni 5 near the Por Pai Sirke Por pen kedam tangan ningkanan ason taksi pining mate surhini rakre sirke ningkan Parman Indeng Sirke Kajirong hang pikar choa sai kapaman por berta pherang ke pen karniu sa hemalong bertang pale Ada Por Pai Sirke Por pen school of Somara to phan arjan ki hi kachapate pen si Indeng Sirke Kajirong hang pikar choa jai mek pangcheng Rodamai Pialong Karbianglong Thomas Council EM Rup Singh Teron pen Kachari Ponomai along Aluhiaman pen Karbianglong Thomas Council CM Turam Ronghang EM Atung Omar Singh Tiso Mongol Singh Timu Madhur Jodhikyo Phukon Kachirong Pipi Khonsing Rongpi MEC Atung Ram Singh Timu Sima Ronghang Pi MEC Madhe Forest Board Chairman Richard Tokbi VDC Chairman Atung Lapen Ong Dung Karbianglong Thomas Council along Achokumar Atung Chetong Dun Karbi Atung mane ning sipet Donanji kacingri re kacelang selepu hua aprala ko rico tadoko lasi kajirong mahete kansa ahir benda pacini lo hula kajirong hang pi ahir jono bangke tum pagir neng karbi tum cingri thekte cingri unelo ko bangke cingri nang ko non bangke kacingri pense itu karbi anglo ajur dingkui pen kaceso Hemplek pen cenglo, akaprek sayang deh, kacing turji yang mau sayang deh pen ceng. Mai long Karbiang long Thomas Council CM Turam Rong Hang pen ningkani siang bong Kajirong Hang pi guest house, laben Kajirong Hang pi park, along nang kilu da tower along Kajirong Hang pi park agita ningkani siang bong kapatang jepan mai long lamjak cipidekan. Aro bihekoi Kajironga je gor hoita kore. সেই চোৰাংচকাৰীবিলাকৰ গড় হত্যা কৰে সেইবিলাকৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোৱাকালি আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সোনকালে আমি যিবিলাকৰ ইলিগেল যিবিলাক ইনক্ৰচমেণ্ট আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি বিশেষকৈ নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয় সেইবিলাকক আমি এই মাহৰ ভিতৰতে ইভেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু যিমানখিনি ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি যিবিলাক গড় আছে বা বেলেগ বেলেগ হাতী পৰা আৰম্ভ কৰি যাতে চোৰাং চিকাৰীবিলাকে যাতে সেইবিলাকৰ হত্যা নকৰে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ DC আৰু SP লগত যোৱাকালি আলোচনা কৰা হৈছে আৰু লগতে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পুঁজিৰ পৰা কাজিৰঙাংপি নামত নামকৰণ কৰি আমি এটা ডাঙৰ গেষ্ট হাউচ এটা বনাব গৈ আছোঁ যে কাজিৰঙাংপি ভৱন সেইটো ইয়াত আমি এই বছৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু লগতে আমি কাৰ্বি আংলং যিটো নেকি কাজিৰঙাটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি গোটেইখিনি ইয়াত আমাৰ মাটি আছে গতিকে সেই কাজিৰঙাটো যেতিয়া সময় আহিব যেতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সীমা তাত আমি কাজিৰঙাংপি মেমৰিয়েল পাৰ্ক বুলি আমি নামকৰণ কৰি এটা ভাল এটা গেট আমি বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বাকিবিলাক আমি ৰাস্তা পদূলিবিলাকৰ বনাই আছে আৰু আগন্তুক যে কাজিৰঙাংপি নামতে সেই কাজিৰঙাটো নামকৰণ হৈছে আচলতে আমাৰ কাজিৰঙাংপি সেই নামটো থ'ব লাগে কিন্তু পিছত নাম থৈ দিছে যে কাজিৰঙা বুলি কৈছে কিন্তু আচলতে কাজিৰঙাটো বহুত ধুনীয়া মিছ ৱৰ্ল্ড আৰু মুঠৰ আমাৰ কাজিৰঙাংপিটো সেই তাৰ নামকৰণৰ কাৰণে আমি এতিয়া কাজিৰঙাংপি মেমৰিয়েল পাৰ্ক আমি থেংক ইউ Matijong Porni difulur lang surangsna bhawana long khekrehini hirbang amai padosi Kajirong hangpi akai lapen alamo puthak kimoda Ahom saide sabha rangsna bhawan lapen difu saide sabha pen difu lurlang so rangsna bhawana long khekrehini hirbang amai padosi Kajirong hangpi aphan akai lapen alamo puthak kimoda La so farman hirbang sarpo sair hanse chapayam phupen kapaduk khekrehini hirbang amai along Karbi Dimasa Boro Bengali lapen
Asomia alam pen jong pen kason se kabonda hirjir hirinti khekri hini hirjira mai parom প্ৰজাপতি বা সৃষ্টিকৰ্তাৰ লগত মই একেলগে থাকিবলৈ মোৰ এটা সৌভাগ্য হৈছে কাব্য সমুদ্ৰে কবিৰেব প্ৰজাপতি আমাৰ কবিতাৰ নামটো অলপ ব্যতিক্ৰম যিটো কবিতাৰ কিমান মই নাম নাজানো কিন্তু মই কবিতাৰ আকাৰে ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উমলিছে লৰালিকাল তুমি চিঠিৰ কিছু যেন ভাষা ভোকৰ শব্দবোৰত কিদৰে পঠিয়াও দিক বিদিক বনে বনে বনান্তৰত জুৰ চিঠি যেন ৰ'দত মিহলি হৈ গৈছে Akimia ke ban ahir bang atum jong hirjir hirjir ki hira warmon rangsna bhawan along padu jame ka teng arlenge sar lun setimu gojendro nunisa atum pensi kajirong hang pi har chia phan mira lek paisi ahir jume chahang kalong sir ahir bang thoneshwar ing tipensi kajirong hang pi komat lopo puthak than pachini tirika momai pen joysing tong bi laperi sangho tum khekri hini hir bang amai along kachetong ara phan kurwang thupa jersey arnisia jame pachun Difu Medical College along Waringang hoi ke pekpon nang jebu thak pleng plitik ke ni pharus tami ka chesong ing tonte pusi hamphanga song peng pherang kyang no lamthe na paklang dun Keramtang matijong ni phai hinier ni Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi anglong ara phan ke ther tekang alam ke Karbi anglong ara phan dia chahang bek nang jebu si hamphanga song atum pet ke hang paso jong si hamphanga song ka chesong puthak state government lapen Karbi anglong termas council atum RDP pe pulote kaprega tomon jabdet pusami government atum adai chenang jebu si hamphanga song atum pet ke hang padu So pranyong si authority tum na so complaint de position de pinili tum dakta ini jo project bolo lasi nona mat apor ne pin pen labang so council authority tum nili tum atu akemang no respond bang na pisira dara ni pus nili tum bang aso kidiban bang dolo laso kidiman no isi kiri ponji phan that stakeholders organization do ana tum phan all social organization de same jingwai ban दूसरे रात नहीं बोलो लापेन के अलग लिखित हिमंतो बिजनेस और मत आके हाई लद्दाख का बेंगलोर और अपन लैंड प्रोपेन लद्दाख काउंसिल ऑन EMCM बंदे लद्दाख people representatives तो बन लैंड प्रोपेन लपुसोन लाम के नो नहीं दिखाम पोके काउंसिल पेन अलग तुम किन्हीं ये लासोला में जोग लोमा बा काउंसिल तो चिक्रोई दूँ लोमा बा काउंसिल तो चिक्रोई दूँ देमा हर बांसो रिएक्शन में के काउंसिल सो बांसा में राडा फन चिपकलियार नहीं बस नहीं तुम ना बांसो लो तो किताब बंदुलो BJP Sarkar atum hormuhor tarador kapaso kebla pen UCC apu thakar biang long Mahila Congress Committee lapen Youth Congress atum pen mati jong ni phai phorni anor lo pormalong pen kache songa sa kedeng birta kanyu sa hemalong birtang pali Difuru Samson Singh Team Memorial Pakathing no along Karbiang long Mahila Congress Committee lapen Youth Congress atum pen BJP Sarkar atum pen hormuhor tarador kapaso Citizenship Amendment Bill lapen Uniform Civil Code ke ponde da puthak so dak pen kache songa sai dekpon Halapu Hyderabad along Dr. Priyanka Reddy aphan kacholang rep lapen apron karmura puthak sitame Mahila Congress Committee mai phika sang terapi so dakpen kapin rem padopon Dr. Priyanka Reddy aphan kacholang rem dera to aphan so dakpen insai nang ji pusi ke hang pasu Nilituma phan ladak Sordo so phata me kirai kom do ko lapente dada karmi anglong ara phanta me borenga bar saisa me tangsi ko medical college along tame oi phis tame mini theklong lo alang litum sarkar dokop pe na pia bangke non la solam chaga bangke isi ta papleng pin ke plengi kanilo mini alu pias ta ador ke solok lapente bozar along han non azar hormu konan ador ke solok ador ke mat lok theklong lo lapente Congress asong pen hormu hortara dor lapen petrol diesel harsun care pen danglong ason hormu ador ke so pen pajum jetti ke chesong bom ji lapen ke UCC pachon long le pusi bini dharna kang nia hut ningje
Chiklo e John Johnny John Tom Kali, Chiklo John Kep Nong Nam Mate Dormoha Kelong Lea Jog di Furong Supia Long Kedo, Additional Chief Medical and Health Family Welfare Sai Kamachokomar, Nurse Lapen Doctor Tong Wokak Lang Sunsaki Sungason Mantanglo. Kahilo Kacharli o Somaran ta Tangka Kavia Jog Hem Chebang Nanget Lupusi, Kisungge Potum Ningririnti. Karbi ang Termas Council Kachariatum Kapangkri. Council at Chokomaratum Kapangkri. Lapan EM Kapangkri at Joka Chiklo Nongnam Mati Dormoha Kilong Leajo. Additional Chief Medical and Health Family Welfare Chokomar Mati. Dr. Narsatum Ahem Mihip Ame Karke Bomlo. Wokak lang bisun siakisung Mantanglo. Chokomaratum Nongnam Kilong Jia Panahut Penahut Chesonglo. Bonta Sai Hemalong Kangho Chokomaratum. Chokomarapan Nang terek phak ji suspension nang BG pusi third krong titi puta chokomara tum kaning rialam nilitumalok nang pale hetu kane alop beshi late hoise ebar নহলে ene met সাধাৰণতে জুনত হয় আৰু হয় এবাৰ মানে সেন্ট্রাল ফান্ড বিলা আহোতে সবৰে দেৰি হৈছে আৰু এতিয়া কি মাহ পোৱা নাই তেওঁলোকে এতিয়া আমি মাৰ্চৰ পৰা পোৱা নাই কোনেও পোৱা নাই Chiklo John ke pakang thim dormha kelong le chokomar kadogobe bang trokebra troxi do sahe malong ke doi content chokomara tum piniar nian ta state plan non plan apu thak normalize ke claim player jo surihini rakreser ke ban ningkan pen nongnam kelong le pangchenglo lake content la pen sai phua tum kapang kriya jog lo puta chokomara tum akoi pida hithi ruyang bong content atum post normalize claim play plote kache song hir paduji puta chokomara tum chingkrin Haurokhat Rong Supialong Asu Haurokhat Regional Student Union at Tumpe Pati Piponsi Matijong Nipai Porni Citizenship Amendment Bill 2016 Aputake Kam Kia Sekedeng Birtak Kanyo Sa Hemalong Perang Kepen Birtang Pali Asu Haurokhat Regional Student Union at Tumpe Tak Kep Kementuneta Chikroidun Tek Tepusi Sodak Penkache Song Asai Dengpon Alang li Tumpe Central Apen State Kachari BJP Sorkar Atum Prab Jin Pen Bangso Bill Kachen Tujia Pan Sodak Pen Ke Jongpado Asamalong Rialong ke Aron Repen ke bang Bangladesh ya ke ato apan ke Chak Jia Dim Kali Lapen Dhoro Moment and Politics Nang Pathui Riputa Sodak Pen ke Jongpado Anparta Non Hejong Asu Atum Pen Bangso Puthak India Home Minister Amit Shah Phan Chetong Damlo Sitame Thang Narake Mesana Lam Theta Ningje Dunde Putalang Litum Pen Ningje Lasila so tengklote India dan nihang ni repalong rimati Asamalong la so Puthak Chunche Tike Kache Song Asai Kapado Bonjia Phan Pachini Non malom so por phan birta mun to poisna Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar. Iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand.
an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kemi Kipipon. Lasi Lasonover Saikemi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kemi, Lucky Chiklo John Trokopan Kapamala Seke Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen, Claret Unisex Beauty Parlor along Patibok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong. Lasi Lan Suseka Chini Le Thojia Pan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chuen dun iksanang nang litum longpon ikji lake fridge long aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long aprin do lake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke du thulang Plastic chair table, steel lapen plywood furniture, lapen ke solar inverter da longpon ikji. Lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri, Bukulia Electronic and Electrical Akulat, Bukulia Main Market, Karbi Anglong, Assam. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rong Parbi, Rong Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamu opi putot birta along wang thiglo. Ronga Pahar Forest Range Kaparlo Matijong ni Pai Phar ni Ejon Heliamu ke Ropen Areng Huke so Habiraing Naraphan Karbi Anglong Conservation Volunteer Tumpen Se Kelanga Sa Kedeng Birta Pherake Tinku Difusa Pen Card News Sa Hemalong Birtang Pali Ronga Pahar Forest Range Ranger Dunirang ke Rong Pi Pen Patir Piponsi Ejon Heliamu ke Ropen Areng Huke so Par Pega Habiraing Naraphan Se Kelanga Sa Kedeng Heliamu ke Ropen Areng Huke so Ingnar Se Kelang Jiaphan Kaziranga National Park Pen Dr. Panjit Basumutari Pen Adima Long Palidam Si Se Kelang Asai Kedeng Padoponlo Dr. Latin hoy Mokona hoy adult full grown aru hati tu right side four limb injury ase aru mane tar haddi tu all of injury ase looks like bullet shot কিন্তু আমি তাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পেলাই যিখিনি সাপোৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট লাগে সেইখিনি আমি আজি দিলোঁ যোৱা পৰহি তাক আমাৰ ফৰেষ্ট ষ্টাফ আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াতে কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট আছে ইহঁতে এনিমেলটো চাইটিং কৰিছিলে তাৰপিছত যোৱাকালি আমাক খবৰ দিছিলে তো গতিকে আমি যোৱাকালিয়ে কাজিৰঙাৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত আৰু আজি আমি কামখিনি জাষ্ট অলপ আগতে শেষ কৰি দিলোঁ Heliamu ke Ropen Areng Huke so Ingnar Intangzi Reserve Forest Nagaland Pen si Karbi Anglong Namalong Nangkera Pusi Ingnam Rai Komusai Khiatum Pen Pachini
United Student Union of Karbi Anglong Song Pempati Ponsi Matijong ni Phai Phor ni Hauroghat Methang Sai Hempen Bike Pachejeng Ponsi Bokolia Rong Supian Keba Puthak Mentuneta Kachedon Thekte Puthak Kache Song Asai Kedenga Birta Pherangke Rustom Tok Bipen Birtang Pali India did along Jesamet Pen Hangi Rebalong Riang Kang Citizenship Amendment Bill Puthak Suluk Sadak Pen Ke Kham Ke Kapat Dopana Son Thak Taksi Usuka Song Penda Bang So Puthak Bike Kapache Jeng Asai Kedeng Patupon Alang itumpen BJP Kacharia Sokar Aphan Pin Remsi Kehang Taram Padopon Laben Kep Ke Mentuneta Pachunong Lepusi Usuka Song Hinpen Mingjin 2016 নাগৰিকত্বৰ বিলৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি সকলো ভাৰতবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি আমি পিছলি বাইক ৰেলী এখন সমদল ল'ব বিচাৰিছো এই সমদলত আমি বিজেপি চৰকাৰক আমি হুকিয়াই দিব বিচাৰিছিলো যে 2016 নাগৰিকত্ব বিল অতি সোনকালে বাতিল কৰক যদি বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত ভয়াবহ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছো গোটেই অসমবাসী ৰাইজে গোটেই জুই জ্বলিব লৈছে অসমত তেওঁলোকে ইয়াতটো বুজাটো উচিত আৰু যদি নুবুজে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতত বিজেপি চৰকাৰে প্ৰত্যেকজন লিডাৰে নেতায়ে মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকে অসমত ঘৰত থাকাটো তেওঁলোকৰ শান্তি নহব বুলি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি তেওঁলোকক হুকিয়াই দিব বিচাৰিছো অতি সোনকালে তেওঁলোকে বাতিল কৰক অসমৰ ৰাইজৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰা বন্ধ কৰক নহলে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক কোনো সমান নকৰিব APHLC Regional Political Party atumpe Matijong ni Phai Phor ni Kopili MAC constituency ang kang langthat arong along Booth Committee ke sengamai kapadopona birta kadnyo salong birtang pali langthat arong along Booth Committee mai kapadopona along APHLC Central Committee atumpenta chetong dun labang so mai along APHLC mai pujai kathar lapen APHLC lamjai bang angtong ti kathar anparta Central Committee klembang phubang philapen rong rupa sara tumanta chetong dun Mai long ardi do jot pen 6 schedule hemprek kili kaput hak lapen inglong so doan aphan kapachini nang jia son doan ta than pari dekang Difu Recreation Park along Matijong Phor ni inudari so ingrup crazy lin kebaru ipi thondam pusin nili tumalong birtang pali Manja fib mas jutiana la long rajuti so pen ketheglong ingrup crazy lin kebaru ipi Difu Recreation Park along Matijong Phor ni thondam Bidi phanga habit along kelong arui pi Burmese python pusi Difu Recreation Park along kido ingnam rai komsai phupen patini Karbi prime time bang kela ponsi kangton paiglo domi thakme kurang thu